ilabatheka elimnyama. Ilabatheka elimnyama nali. Ilabatheka mawulikhatha bapembi bami. Mawulivula phakathi. Linjani likhala khona? Yellowish, ne? But then makuya nabona ukuthi ishintsha ikhala. Liba mnyama. Ilabatheka lengene kuMvusankunzi, ne? Ene uMvusankunzi wami manje bapembi bami, hayi uzovuka induku yakhibe ebuhlungu uzomemeza. So angifuni umuntu osaba ukukhatha manje, ne? Kumele uzimisele ngoba la angaze lesingakhilele elingena lapha embizeni yabo baba. Ivuka induku wena onenkinga uthi hey mina nginenkinga ngifuna ukuzibala uyazazi wena uyani. Mamela kufakele lo, ukufakela isendelenja, ukufakela uMvusankunzi engakaze ngaze la. Yabona lo muntu engiwuteste ngaye nalo ungalandela ngana lo. Hayi man bakhalile man. Impemathi gogo induku yami ivuke ngisaqhatha ngisafaka isiphepho sesithungu. Yama yathi ebusuku gogo ngivuke mina kayi4 ngijwayele ukuvuka kayi1 ngincenga ilale la bapembi bami ungangifoneli mawungafuni ukukhatha please ne. Thukusana.